human brain machine thuak hi kan taksa chuanin a complex ber an hian anga hriat tur tam tak awmanga na thaw tam tak a nei wang te pawh anianga kan taksa ina a hriat na zong hi thuaka a thon veka thuak hianin a lo filter thina information zong luhna ania thuak le spinal cord in copy central nervous system CNS ti ania kan central nervous system le kan taksa in biak po na communication hi peripheral nervous system wanga theng ania peripheral nervous system kan ti chu cranial nerves thuak atanga lo thuak le spinal nerves spinal cord atanga lo thuak te in kop ina an siam ania kan thuak hi parts chi hrang hren ania a sabera chuan forebrain kan neya thuak malampang tina ni maya thuak malampanga hian forebrain a hian cerebrum le thalamus le hypothalamus kan neya cerebrum en sabera cerebrum chu kan thuaka chuanin a lian ber lai ania chunga a in thlek nuk lai ha ania right le left hemisphere a then ania heng cerebrum ponlam an outer region hi cerebral cortex ti ania nerve cell tam tak in khom ina an siam ania left le right cerebral hemisphere in zom nalai hi corpus callosum ti ania chung left le right cerebral hemisphere te chu munlia thena ni le khatna chuan frontal lobe chuanin muscular activities and controller kan tha kan man du nalai an chianga te khan frontal lobe te hian nan no thuk thin ani ahina chuan parietal lobe kan neya parietal lobe chu thil kan khoi te kan lim hriat te no control tu kha ania athunna chuan occipital lobe kan neya occipital lobe chu virtual perception thil kan mu theina thil kan mu khanin kan thuaka hemi muna hian information anlo analyze stream ani atop na ber chuan temporal lobe kan neya temporal lobe chu kan benga tanga ri kan hriat te ain analyze na mun kha ani cerebrum zo chuan thalamus kan neya thalamus chu cerebrum noi che omania information an don zong te cerebrum a simqual tu an awangin relay station te ania signal an don zong te ri ania mo rong ania mo thil al ania mo cerebrum part diktaka khanin an bathon ta thina tekhinan ri ani chuan temporal lobe of cerebrum an thon thina khatianga angani bangkan relay station ti an thin ani thalamus noi che chuan hypothalamus kan neya hypo ti chu below ti na noi ti na nia thalamus noi che ma bangin hypothalamus ti an nia hypothalamus hi kan nervous system le kan endocrine glands te kai kop tu ber kha ania pituitary gland ne na in zom boka a control bok ani kan lungphu te tisen kal dan te real time le tui hal te le kan chokonga chokal dan te kha hypothalamus hian a encol veka a control vek ani adut le chuan midbrain kan neya thluak lai taka omani bangin midbrain ti ania hei khianin kan mit te kan lu te kan beng te chet vel dan zong a controller kan mit mu len le te thlengin a control vek ani thuak nung lampang ho zong chu hindbrain ti ania hindbrain chu mun thuma then le ania cerebellum pons le medulla oblongata a then ania cerebellum hi en maseberila cerebellum chu occipital lobe noi che omania pons le medulla oblongata te nunga om ania nim na zia ang deuh nei ania hindbrain zinga chuanin alien ber ania taksa balance tu le poster siam tu ania kan taksa ati rol te chet vel dan control tu ber ania zu hianin cerebellum hi a khoi chia hei wang hian zurui reng chu an kalngil thei thin lo ani pons kan ti chu cerebellum malam omania thuak le spinal cord thin chang tu bridge angin omani pons ti amzia chu
bridge lei ti na ani brain structure noi bera chuan medulla oblongata kan neya triangular shape te ania spinal cord azuk chuk tlatlanga ami part hi thil kan thial te kan luak te kan thok te kan khu te kan ha chial le kan lungpu kenga control vek tu ania kan thuak cerebrum activities zong control tu ania mut le ni khua kan chianak kan consciousness kenga control vek tu ani kan thuak hi anema kan taksap control tu ani awang hian apoi mo em a beng him tu thatak aw mangai awangin luru kan ti skull amo cranium tia soithin chuanin avenga he cranium amo skull hi membrane ti thumin an tuam velea dura meter te arachnoid meter te pia meter te an tuama upon lang ber chu dura meter tough outermost membrane ania aduta chuan arachnoid meter ania ai ti alai hol omania pathumna noi bera chuan pia meter ani arachnoid meter le pia meter inkara hian tui nang cerebrospinal fluid CSF ti chu oma hei hian kan thuak sok lagata veng him